Sasisen pat kuble ye fi baro bat fidang ye pe ye ka kubor jongu mau por. Habing ne ya chaprang bat ka kubor hakani ka por, tugin ye pe ye ki mat ke bakongsan jong ka kubor kumni. Ki od baki khon kimyo akamyo jam kan ba ye ki dukan hayo ki IY sheki barjala ong ka HYC. Lada ukonrat omnang man pule angin pule mangi kriwit ka longkme badang bore ye ka kaipot. Dawa kasur ka beri henyo trap ban sem madan ye ka kaipot basya asiat yap UGS barim ka HNLC. Ai kubli kerpang uba sostere soton ye kipat ba ka themri boy. Lada ki deng bat ki se kimdon kamar yang kanlong ka basilan. Bothong ka sarkar jila ban thung deng hadu 8,000 hektar. Kamau phan lor ka dangdon kam shibon ki jingeram. Tut ki nonglik nongwan bather jur ulak ba bat ka jingslay Ki Nawelam ke Hanyu Trap Youth Council Shillong City, hakalai tarik jeliu, kilalai banyakandu iuba arang kansai karbuki, ubade UIM katanat kayi pateng ka KHDC, halor ke jingyo trading license pathar ki barjala, ban kayi pateng hapo ke jela. Ubajan ubade upresiden ke HYC Shillong City, habe keren berkinong tok kubor, harin ke jingyakandu, ulong bakaseng keladawa, na UIM ban pesangin o sendan, ya ke GI trading license, syaki barjala, namar kibabun ki kasi kilala banle kum ka wholesaler, ki kam kontrak bat kiwe. Kaseng kapan pauru ka jing sengukya, bagi babun ki ut kinam bagi kun kimyo kamyo jam, kat bay ki dukan hayo, ki IY shiki barjala. Kumta ulong bakla de kapor, ban plilat na kamata ki kun samla, ne ki trai muluk. Naklian jungi kum kaseng tak semna aywan kendu UM jangka terian ba karbuki nak bentar ya keren bat kalau kajing ayak kajing desen shiki barjala ani kita gino nan trepal hakni kejela kejam kum kaseng ngilai nak kuar sekor ngina de bekran nak por mencuaru entar ni hapan mon keren biang iya kejing dang yayo tani kejing beteng kejing ayak kejing desen shiki barjala mar kumbang i hakini kipor di pementang i baki kasi gijongi kila haki bubun kilang kila na ban chimti ya kikam kan hadu nakaliang ka wholesaler na kinong kilang ki kon kikam contract service na nginong nyakran na industrial unit dan yang nyakran hamdai dukan motor tina kilang jungi labu ya kejing dawa ka jungi ba debut persungian nomor 2 ya kejing ai dan besan kalor ki pentah nomor ni iba kumbalong mentah kajing ai trading license ya ki beli wholesaler kasi jungi bun ki balala benda ndri beling nang ai lat sayu burin ba abri bat kontrak service bun ki kasi jungi ki ba dia i kontrak service ndri beling nang ai lat ki benapa bat kani kajing ai lat ki benapa kelak penduk kam du jam bat kelak penduk lat ni kasi jungi ban kio langsung makan kapur ka kalak i kapur kelak biang ba in ya kentiu para kasi in ailat para kasi bat ngin simti hi kam jam hakaji halak jong kari halak jong betala mungin peniat ya ke bisnes hagi bubun ki bata ya kani ka bentang ila ya kran law hiru ba mla ba keterding lesen ka ba ai spesifik nak ke bentak tu ka jat kam mla ban pundan kam di kiwei pa ti nak liang jungi ngila kam chai ba ye i ba hakini ki por ki ban wan nak liang jungi pulong ka kanra bejur habrok wi ka dikasi bat nila ong ru ban dari ngidon kam ya kejing trailang industri konsel in court ba kinwan sekmat kimi sekmat ini trailang nak kaliang kaseng ni apil dan ni kerpat sekejat benreu hi borok kawai ba hakabidai bat kajin IY dukan ni sumusi benong ba ngidon kibreu ki jongi kibidon ki dukan ndai balai ban IY pat syaki barsana ngatarai lada ngim ai lat hi mengi lada mengi ngim ai wai dukan natrai numio wat bandui ni ka cina ka jong ni sumusi bahayo ni ki rapo knai 4% ki dukan dakhar ni jio sngowe jong jenam ke jongki trai dukan baki kun ki jongki kimdon kam ndekat baya ke dukan hayo lai wai si bar cela hato kam ladi kapur ingi bangin hikai ki kun hakikam bisnes atau beling nang dan kampan ai waya kan kan jungi sibar jelakat bai ki kun lajong ngip niat kam jang kat bai ki bahiyeng lajong ngimla ban ai ngimla ban senia ban ai hato kam kor udakhar se ya ki kun ki lajong hato kam senia udakhar se ya ki do snam ki bahiyeng asan lajong hato kamla dai ya wei ba ai wai dukan sibar jela bangin mi sekamat
bangin terwas para kasih bat ngin IT nang mungkin lah macam kia ban penyak ikam kita ya beli bat ka benemi kalian gajongi di kerpat dari ki para kasih jongi apa kisim ti kanu dukang kindai ban ai wai pateng dani bandek benemi kalian jongi di ai ka jeng maham panang ni semat ngin pulong ya jincang bat ngila ban ai ya ka jing komplain dan ya ka ko ibol repet bat bandek ka berengkam hai pri bat ini jinglek binami nomor ba ka jinglek binami kalau ka penrandian dan ya ka pen kamla ban kentiu ya kejat berti bujung kata gitu ka thong ka bangi ku seng sele katkum ka assurance ka nakaliang iam jong ka trade i ma ka sai ba ka syuki ka ba udan tani ka bor ka udan kalau kontrol ya ka terdinasa am ban ai terdinasa ndai ban kontrol ya ka terdinasa tinggi kerman scam ba kumba lakran ban kontrol ye nakaliang kejongir ni scam bahkan long kita kumang yong minang ye budian min saplong ye jing kana terdinasa abur ko ai ka dikasih min sadia ya untuk iklim yang kanu ni fresh trading license kita issue macam kumbolong mentahi lo ba kecing ai terdinasa ni kalau ki hadu sebut ki bentas kalau ka kidon ki basu babon ki ba renew but lo ngiru bakum bakalong hi kilapet ya ki cam ki ba la ban trade ba kasi jungi kidang duna ya mereka i kejing ya kalau kajeng keren kejing kalau ba kini ki boleh pelade yo lupa ya permission nadu terai dukan hadu nakasnong hadu nu siem kawa ya kabubun sini kabawan andra poi semi kejung kalau be pelade yo lut ya ki permission na berapa teteng kelak kebu jing ya ki lada kim ai kawan pat takui kalenti pat ya ki kaba kimban se takabur kaba ki haban isu baki kun jongi kin susya penyak klem ka jingtip kin susya le dusman klem ka jingtip ane kin susya penyak beng klem kino kidaw ki basisya marka anyi kam sya baka anyi berhenti bawa brun syam ya ka jim rai detang boleh balaban syam ya ka jim rai kine pat da kabor ka sort kan mandhat ya ka mensyam jong ne kun jong i banaying nak kata kadau ngikum kilong kemi nang ni na poch nang keton masar ngin nom aili ya kan ni bat ngin yang ya le persya kawe ke jingmot kawe ke buit kawe ke bol kum ba kini kun samla ki yang kum ta ya kata kanong rim ngir ngin kersian longkat balang jakat bijia ngin ya ngin poi se katong bat ngin ap ya kata report ka ba ulai pediang na kata ka human right commission tiba lai pat kata por umpelaj dan ayu selendat bau buri kat ni udah ban sai madan sius don lada umsing ni kelong kemi ngiem la sya bat nguat ya kejing sya hai bakadon batang dak kini kentian ni kum kilong kemi ngi pensnyo tu beda lelai ru nginom aila bat nya cekmat ban dan rangkat bat laki jong ki kon samla kumno benginuat ya ka hok bat kejing sya la mentah ka baklawan le don bor thambor nadu ukhat lai turik okos jong kasnyam ka balat dep hadu mentah uong yangi bandang ap chua bandang ya in kuarin re mentang ngitip ba de pen pai la de ai kata report syau konrat hi bade la IT syau menteri lang ba ubade konrat sang man re uang pen ban ap chua bat kawiru uang kan no uang san fo kilo ka kia re ngam ngai bakan don san fo kilo al fo pi step kan dan na kam don ada memla ban pule asyang ngin pule nginang ban pule nginang mena pilang khat yang angan wan ban pule lang bat meng tu hawang san fau kilo ngim ngai ngim dai ngi kibi ada kalang kum taru khat yang ngi bina pulelang siam na kajong ka piech ngin pule ka hok nginom tam nginom penduna ngin pule kum balatho da ka poi hakano ka bentaru ngilong ki bakloi ban pediang haba kami kat kum ka report mereka klam ka report klam ka jing sisya kum no ngilaan pediang ngin ya cekmat ban ngin pek ka ba pinle Kasur kabri uhanyo trap kadawa ya kasurkar bahkan pelatno ya kakai foto kit halor ka jingsya siat iap uba cheris terfil thank you.
Kane kakanhun hakalai tarik jeleu arajar arpuar. Kalalej banya kendu ya kibah yang asem jung ba cheris terfil tangkiu banya selok banyo jing tem. Laka sorkar kala IT ni ya kakai pot baka Human Rights Commission balakli da uti wai pay kala da ban IT syaka sorkar nadu ka arpo tarik ujamang arajar arpuar. Henry kibah yang asem kimpat cemlayu pediang satia. Habai keren berunong tok kubor hadin ke jingya kendu ya kibah yang asem uba dan bok lang kereng do uletu bahau snem arajar arpuwe. Kila penlong ke jingya ki baper bandawa ya ka sorkar bahkan ai ka jing bishar bahok ya ka ying kasem jung ba cheris terfil tangkiu baru bansospon ya laingut ki he pulit ki bah hakmat halor ka jing syak yap ya utoi orang ba kat ba ka jing tokit kan ya syakmat kumta kaseng kam kwa asyu ba kum kine kindang ya ja hapo ka bri uhan yutrep badawai ka sorkar bahkan sei madanno ya ka kai phot kanang ba ki paj ba ka bri uhan yutrep bat khamtam ki bah hi hasem kintip don ayu hakte ka kai phot kum man penken mau hang ni bawa cheris terfil tangkiu ubade u general secretary barim ke HNLC balawan pendamno ula syasiat ya paki pulit ha ubnai nailar jong usnam arajar arpuwe mendaka nok paiski jongka laitrik Jun arjapa nagrian jongka sur kebri nyutrap nila wan hang ni hieng jong ba cheris terfil tangkiu wam kwai dorble kajiwan jongi gelong bangin yo ban kran banyak khana but ki family members jong liu liet Chesterfield thank you khamtam hadien jong kanika report yakaba u retired chief justice George T.Y. Pay ubdei u kle jongka Malaysia Human Rights Commission lalek ban submit yakni report haka arpotrik jong u benai bladap naimi arjapoan hak bedai bat kataka inquiry kaba kum kakanhon ngila dawa ha kitki jingjia ki balajia jong gaji sat khat jubor kacim ka bukoror kacim ka bolului jong rong ba jong ne yen pa cheris terfin thank you minom la banlen ka stan hi ga jongi naduk menengkong galong ba pide ban ai ya ka jing bisar ka bahok justice for late Chesterfield thank you bat nalo jong ta kalong ba nangliang jong ka kanhon kalong ba ngim kwa shu banang yi ba kita kibre ki badan pok uniform lane kita ki bakam ba ki de ki nong bat ai kin nang continue ki kam ki ba an ki jong ki da ka ban wan ban set im pek lane eliminate kat yo bomon ba lane kat uba ki bang maki pan eliminate te kene ke jingja kum bakalaja sipho banai menshwa de nang liang jong ka kanhon jongi ngila dawa ke pot nomla banlan leng ba ki jingki balai project program ngila penlong ya ka jing thang ting shop ngila penlong ya ki oli ki bopero kha te ke jing dawa ke long ba ai ya ka bishar ka bahok nang tang de long ye te man khani ngilai i ba ya ka nika ka yeng bishar maka ka Human Rights Commission kaladap tinggi kum kanhon ngi kwa mentang ban ya tip ya suthu lang shwai shwa bat ki bahie hatu kenika report ka Malaysia Human Rights Commission ani ka government kala ai copy ni am shapi amar ki don ki parlong printing electric media hakin ki ski bladan telefon shangi kum ginai lam ngaso ber nyutra hera hit por ngem pat simala ban ai comment se iru em nomor bangi suthu ba ngem pat i tekador kadar kalong ka bakum no de mentaro haji sisa nginang expect ba ki family lanika family jong ba serius ni tak expect ba kin yo kopi ndai maki habang ilayak kali pho makirut kin sumla yo kopi ya bakim sumla yo kopi nang leng jong ngi menta ngidon ban kran ngidon ban dawa nak sarkar menchua kapor bang ngidawa na phi ban suspend ya kitu kitop rang afsa langut ki hepulet ngila dawa ba kidai ban pensitom shwa ba long ban suspend sipor siapa kadang kadang gitu hanrai CM tu por uang ba nganom patla ban ong ei namar ba ka government hi kala IT gini kam sya ka human right ti anda ka human right kala pendek ka kam ngila la ban le ei kata ka jingkren yung siam tementangi kok ban ong yung siam nado arpostrik ladap ya gini ka kam tementa ngi kum upat ba juga beri nyutra
ni kwa ban tip no ayu bat lano pin persecute no pin penstom no ya kitu ki pulit transnam ki balawan ban dekat no ya ka jing em ka ba koridor jong urang ba ngi kwa ya kata te ngi ong shu UCM sobha wat nom am menshua ngilami syasurok namta bangi dawa ban penlong ya teka independent inquiry hato menta pikwa ban ab yang ngi sasisien bangin mi syasurok ban dawa ban pelaj bai teka kaipot lani teka inquiry ka baladap ban submit na commission shu ngi ong don ayu halandan jong gane ka jing pensem ka jong pi ya kane ka inquiry report ya ka baka commission kaladap haji sha hak jing sungo hal ni jing ijongi bakat kum kata ka jing lam hab bede bakane ka jing jia ka baja ka khalai trek jong agos a lane ubi udon kti hane kam ngila khmi lanti ba yakini en terminate no lane en punish no ka ba en set lane en kat kum ki kendon jung an henre hadu menta mene kam sum ladon kano no tingi ngi i balada kalong ne imam ba phithmu ban tampa phithmu ban white ink ese ia kadaka report ia ka baka commission teladap submit chi tinggi na leng jo kadhon ngi dawa basu ba pelat no kloi nado arpho trek jong nai me mental la jandam shibnai philayo ke report tebale pi tiki excuse ban ong ba ngidang pha biang sika political department hato phim sim lahun baka inquiry ladap na ka commission pha nado mano phi lashna lani phi phi bo biang sai ka we pat ka kan hon ban examen tingi ngilangnya yakini ki buipo ki jong phi man la ki issue jong jai ben reu examen te haka jo ka por na ka lang jongi kum ka sur bring na ngi apil sa baro ki pardo personal tong ngilong ka jai ben reu nginom long kum ka jai ben reu ka ba la pensim da mano maro re kum ka krak steel baladar bo kum khut ngilong ki kloi ban ka ngi ong shu ya ki pardo personal nginom long ki bakloi ban ngej be lane ki bakloi ban syak pen be namar bangilai i san banai hadin jong ka jingjia ka jingdo no jongi ya une urang ba hakatu ka por nadang kemau hakani ka saudong sokun ladap da kiriu idri ki balasat sia ka mensim namar ka jing dekat jubor jong kita ki pulit transnan ya ka jing urang ba hare hadin san banai na sosi ban ong ba ki ju ki bre ki balaya thang ya ki ting shop jong CM deputy CM dan jong ni pulen ki ju ki bre ki la welcome banwan nyat pusara no haka karteng jong kata ka celebration maklia de ni ko aban kentu ya gajak ben rew to nginom long ke ba klub be kila ya welcome banwan pusara hangne po snong tu masa par hiwi par ki benda jumula kila welcome ro ban penlong nan polong yang ni wa using solang da baya kingling bat siang bat giladon ki paralong ki balaya welcome da kaban yayo mit na kini ki breu ki bang mangihi ngila keren da ki kentin namar ba ka jing thang jo ka jing du no yo ni orang ba ting pa bon ong to ngilong kum ka jat ben reu ka baken mau ba shipo benai ka mensim idri lani te ka mensim thang to ai ba kadang don hangi tat hadu nglayo ka kai phat ka balong positive hakayeng lani positive hangi kum nong song bani i bala pensitom la persecute lani la terminate no yakini ki badan haka jingjah terus ki badan ti ha jingjah terus ki tat ndala don ki bakum tale se ngi kum ka kanhon lane ngi kum ka jat ben riu le se ngi so ong tong ngin ya khuble ngin di sha lane mdei tang ban pensiong leng lane pensiong bot hang te po usok lang rengin pensiong ro po ki Arabian Sea lane haki Indian Ocean yau siam kata kalong ka message na kalian jong
ngingidang keli balai baka sorkar. Nado arpotrik me ngilai I ladap submit ia kataka inquiry bala head lani bala kli daunde ti bai pay. Ti balai kapan Islam haduk mentamane. Denale jongi ngidawa ba immediately pideban pelat no kan. I copy no lagi kenski seka family jong I late Chesterfield thank you. Lani publicize no apa ki printing press komputer ta kenapa mengingin suatu ba ka justice ka don namar ba ka jingdawa jong I kalong ba ngidawa ya kata ka jing bisar ka bahok bat ka syu kalong ba ngikwa ban kiar no bah ka jaj benriu jong I kanoman jasyu kene terut ka sumer ya ka ba upulit lan ne kita gibrik budan haka bor tangba udai unong ya kun persya ya ka sorkar lengba kimat ki bakhya jog jaj benriu en lej ban eliminate ya u napo jing thia lan ne en lej ban eliminate ya u napo ki jaka tre jaka bela tingi ngi kwa ban kiar nakata na ngi soong ba su ba ai no ya ka kai phon so pai ba jong beri Shisngi shua bagi pai ba ka riboy kin rakhi ye ka jingdam balai pusnem ba ka riboy kalayo ila ka jong ka district bapura haga jilla uba sostene sotun MLA ka jirang constituency menta kisngi ula ai ka jingkhublei bekerpa ye ki pai ba ka them riboy nadu kinongelam barim ki balapunyo ye ka district bapura ha usnem khat khandai spa khandai fuar ba ka riboy district kan kenjo lai pusnem ha ka jingya ilanti ha ka south rig ujleo araja ar puar Habakren sikilat pathai kubor mendakesgi nakaliang uba sostene sotun ulapun pau ka jingsa buram ba jingsa ngo ya baro kinangi lambarim ki balai don menta ban penyo ye ka district nadu u Dr Didi Lapang bat kiwei claim deklet ru ye kinangi lambarim ba kuntup ya uba JD Rembai bam kwa hadwar ublei u Father Silvanus ngi lengdo uba Flamingo Lapang ba Eskalwing bat kiwei claim deklet ru ye kinangi lam bat kinongi ikman na ka them riboy ba kuntup ru ya ka boy dorbar nakaliang jong uba sostene sotun ula ai khuble ye baro ki pai ba ka themri boy ka bodon hapdeng jong shibun ki jingkla bat sedang ke ru ha kiliang baro bat ukit bok ru ye ki nongi lam bakin nang yo ye kemet ka bakoi ka bekhia bat ka jingstan bandang la bandang wan ra shushu ye ki jingkla ba ka district kandang ke shaprang habaro kiliang kini ka por soban pau ye ka jikhuble ye baro ki pai ba jong ka riboy district hi baro koi ba ngilai kimjo saka snem ka balai po akba la de bio ya ka district ke jungi ba nga soban pen pau ru ya ka jing khublei met kan mau ki reurang ba pak mat kam tam I Dr Didi Lapang I bala la pan trish tom men penyo ya ka district riboi be ke jungi bat kumju ru hawing ken hapan kan mau buram ya I late pada sni but ki nong mikmat ki balalet no I majid rambai I masnomik kalwin nang ta kiwe ki rang ba I ki balalet no ki balatrish tom nang ta ban penyo ek district kumi ba Fleming nang ta kiwe ki rang ba ki ripak mat ki be don bantalang ban penyo ek district ban pen pau ke jing khublei yaki bagi yang kesam bat kumjuru ngaken tu kan pa me paro ki pai ba jong ke district ke jongi ki nongelam na ki district ke jongi ki paro ba ki nang la ban trishtom kumno bangin kentiu ya ka district ke jongi ba kan long ke district ke banang roy haparo ki benta ba kan pau ya ke jing kublei kasni burom ke bakrpang nadu ukli do jong district Deputy Commissioner, SP, ki officers baro haki department ki repair ki bedon bentalang kumno ban kentiu ke district ke jungi bat kumju nga penpau ye ke jing khublei ya ki MLA baro jong ke district ke jungi nangta ki MDC baro ki nongelam haki seng halang ki nongelam haki kenyam ki repair bat kumju ye ki padba hi jong ke district hi baro away ba ke nang kiu habaro ke benta ba ngakit thu ba ngakit bok ke ruang ye ki yeng ki sam ke jong ki ba de ke district ke jongi ba ka nang ya chikrang chikmat habaro ke benta blesku Somebody put my joy in the
kumshi benta jong ka jing rakhe ye ka singi penne pensa ya ka mariang ne ka wall environment day but kumju ru ka wall environment week ka office jong ka divisional soil and water conservation southwest Khasil district Mokrawat menta ka singi ka lapan long ya ka program tungding ka bade halor ka phang pudeng tang ka we ka perthai haten rong sinrangs aim jakrem southwest Khasil district ha ka baw additional deputy commissioner jong ka southwest Khasil district Mokrawat uba SC lalu ulalong kum ukongsan Hakani ka program tungding lawan bana shimbenta shid rem na du ke kina school kinong hikai kinong ilam jong ka shnong jakrem but kum juru kinong tre jong ka office u divisional soil and water conservation southwest Khasil district haga bala yo banthung hado ars paten rai ki ding but nangni shekhamat ru on sa thung biang yakisem bai ding hakani ka ju ka jaka kumbala de manmang Hakani ka singi lai don rangkat ru uba o kardosau divisional soil and water conservation officer southwest Khasil district u Dr. E Khongjo district animal husbandry and veterinary officer southwest Khasil district but ki wei ki rukman lapanya e ge jingalang do ba N1 yang range officer Maukrwan range office kat ba uba W warba AS and WCO ula a ye ki kindin khublei la yoru ya ga jiroi pdiang soba na ki kina school ka St Michael Upper Primary School Pendant Spar Jakrem kat bau samla hadin wanyang bat ka kinhun kila a ye ga jingroi theme song Wales in Jongari India. Gam tip ki kena school nga thai bon ji batip ye kali. Ni ji bana kham he kham rang ba le se ya yong i complete. They use in Asuka Jongari India. Ubasin share ga snem khat sanspa ngribu ar hadu nyo buar. Hagi tu bisnem ge bosin share. Maria Shinti ye ga jisin share gari India. Uyi I jingai ye ga jing don kam. Bandang kecing tungging man la kesnem kenang ba kamariang kan pu namar hakaji ju ku muslim u bakrao ka tu por bala ki din kisi kimdan kamariang kan longkum ka kri briu ka basilen kamariang ka itna dei ne kecing don jong kamariang kamaringkong ka ba ar kalong ba kenang ba u briu ba umarat Kinla ban im magali ka Mariang dan kam ban sumare ka ladangi perkat ni ka Mariang tan ka bentau briu kamut kinong ki briu ki basitom bangin ni aman bamdo aro dan mungin yo ki mara banda ki mara kinla ban imru krem ka Mariang kidoka kisim kidoka ki bedon ka portei ki babit ni ka ban bam ni yo yaki lala ka Mariang kamdan Namar kata, kadang ke coexistence ni ke balance equation ke bau beli ibu, ada mariang bau beri ruunim ki merat rukinim, bat minha bani imlang, bani pu yiping, hakani ke mai rambau, dani ke mai mariang. Cara long, irun kam ni kita cinta, irun kam bani yo di negara kapoi ke kapoi, bat man bagi ini hal kesini long. Kalau kemudian bapak dulu kita juga memang salah. Hari itu pun anda tahu ni, dari nasional masih apa bisa timur kita itu pemerintah kalau enggak. Apa pun dari pun ni akhir awal lepas ini. Kira yang itu, aku babon tibun sekarang itu organize di peluang yang program atas kami ayo kalau sekian. Stik yang timur kita untuk hati kemana tolong balai hidup kam dan fikir dia kan kemarin. Kerana kalau dari kini lang ini bawa. Komentar dari intens sama yang minum kerana terus dikenai. Ini jaga yang terkumpul saya begini masih jadi hidup kam mata kuat itu. Kita untuk ini orang dia. Manusia sempulang. Kalau keberangkam hadu kata katanan kasih ini. Cuma 20% dari keberangkam kamet dari tahun. Isibo mentala ko ini dia pandi kata pasal dia. Nakai sumpu sai dei pandi nangka. Tiga bon checking pang digon turuan ra ara kalong yang seru ara limbang salam. Nasi timau provinsi, kibon Islam,
Iba kesnong na po kita siguro kita. Naman sinom kadang nakam kita kita kesnong. Dari Inggris dia kisah jo kata baru. Dari simpang ko ong kita kolera. Kadang lu typhoid. Ini kilo hal itu por musim kelas jalan semua. Kadang tunai ko kata baru pada nari kita keluar di rumah. Kalian juga kabedi bakari ka program pemerintah kebangilan pendek. Nanti saya minta kasih amdai kasih kepada Kanaki role environment di bisa mengingatkan role environment di dari Basantri. Mulai bersorkar negeriam konsen konsen bangin celebrate yang ni kawa World Environment Week barosi tayo. Kita kamu lalu konsentrasi adu ka new tadi. Ibang di program di hotel bukan bersorkar atau kita. Pemerintah si na yang bersorkar negeriam kalabu. Yang ini ka bangin bunch, yang ini ka bangin sedang, yang ini ka dikunding, yang mass afforestation program. Kalau bangin sa country, lembaga department ke sini. Kalau ako kani ka, area mo keluar, ako area yung southwest kasi yung atli kasi ang blok. Kalau layo ako ba, sispa arbo hektar, bangin kunding, ang hinigibnay ibanwan. Jadi ako yung pak setirati. Angkran kerja tempohari berarti bahwa World Environment Day kawangi berarti manusia kabut haka santerik kawangi apa World Environment Day kalau kasih kaba ingin sakti kalau kasih kaba tunggu kami kerja kansa jadi kami Marian but jadi saudong sapun kita kerja kami berarti yang World Environment Day ni sedang berarti nadu sedang sedap naik pakai pulai. But kalau ini berarti ini World Environment Day, United Nations General Assembly, kalau Stockholm, Australia, Fijar, Taiwan, Nukuar, Larai, pembangunan berarti ini World Environment Day, kakasanterik dengan Australia. But seperti lebih besar lagi ini World Environment Day, maka UI yang ajin nangguda. Jom pada dibilang sunjur, jom kini ki badon hapo kami Marian Juni. Kata kalau bantong kaum kapindau, ide kisi, imrat kimreng, kisim bido, bakyu igule. Yang tak tahu, bah nang bahkan penting yang kita kerpat yang harus diri juga seperti bagi celebrate yang ini World Environment Day. का ऑफिस जोंग का डिविजनल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ऑफिसर जोवाई टेरिटोरियल डिवीजन जोवाई शिबंता बन रखे ये कसंगी पन्ने पंसा मरियंग ने का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कला पनलोंग ये का प्रोग्राम मंता कसंगी हमदन फुटबॉल मोस एयर शंगपोंग वेस्ट जेंटे हिल्स हलोर का फांग बाओंग तंगवे का परथे दे बन इमरन का जिंग सुमार ये का मरियंग हागन ये कसंगी ये का जिंगलांग लपनिया द उमा तीवार SNWCO जोवाई टेरिटोरियल डिवीजन हा का जिंगदन लांग MLA का थान उमा कमिंग वन अम्बन Ubadu Ushaman Jong ka Meghalaya Industrial Development Corporation Jong ka Sarkar Jala Kum Ukongsan Rangkat Usembut Kongsan Udaloy ka Ilaka Shangpung Uma El Solang AS and CWO Jawai Territorial Division Kinong Shong Shnong ki kina school but kiwe de ki blasha khot sngoba Kajing rakhe ha kane kasngi kalong shibinta ban rakhe ye kajing dap sanpos nem jong ka Jala Meghalaya but kajing dap nyau pusan nem jong ka ri India ne ka azadi ka Amrit Mahotsav hakane ke ju kasngi laplai ya ka scheme afforestation scheme araja arpulai ka bade ka program tungdieng Opening Buromi ya Upathai Hiwari Amamide Amamide Tusu Upathai do Yonga Yongi Jadi Kimi Wori Upathai and Tuiwan Ui Yim Kam Jiru and then down Wa Tamu Hola Turki Opening Sari Opusuki Patayongi Mustem Munturi Nawa ibu dalai kan ibu kan ni lain satu telah lagi plan jerawan. Ini kan ni manum responsibility. Jadi kita dapat tahu way dia ni, dapat tahu petenya ni, lain turmuri. Awak dia mana nganu rong rangwan tau tim lagi.
Jadi dah bangun tu isul. Alumni defender of my planet. Nice kamu. Buruk ini termusim. Nebenta. O defendi. O edai. Ia ni kepercayaan. Ia ni keyung. Yang akan pada department. Hawa tungi dari siapa pun dia. Kenapa ini dari hawa tungi? Lokman ni kawi na kejinya rap. Ya kini percaya wiin. Hidup ni kini kan global warming. Siapa bikin cit, no wisdom, tuga. Nah ini lihat, tiap dia kamu Delhi, bikin cit boy harus sopon rudi. Nah temperature bawa, tamu jalan je mesti buat le. Nasnya kamu itu bawa ini. Tidak oleh dipakai bahawa yang ini. Jadi kalau yang ini dan kamu makan ni, jadi kalau yang mulai, adalah cuma di tahu le, campi kamu kini kepercayaan gua MI. Tangga ni kesenam boleh sedang umat yang kini global warming yang tahu ini. Kini terang boleh dengan ekstrim negatif jam, tumbuh dengan mudah. Kajing cile pun apa. Nidawi kidu nganu pendori ya kami Mariam sodong sopun Kok man hidup kod. Dalam ini beli kritik. Jadi di sini kami berhari berthai orang naduk diburu, naduk tengah, naduk citung dukai. Tak lagi. Hari kosnya fik kok. Bukan cek berhari berthai orang lui. Kok buru. Kalau buru orang lui penjek kan. Dan telah di situ yang jam ke polisi itu yang dan telah di sini buat sekian MCI sini pun berke dan hawa leteroi kan. Kalau hadu kalau yang terserang fakta, memanglah kita mengumumi kiri, kita mengumumi factory, kita jauh di kita LRB, begitu orang kita di karbon atau di greenhouse gas. Hawa kecil yang meriang kalau Islam Islam hukum. Hadian ba ulak ba bajur ula ther men tagasngi ba ne bun kinta haki benta jongkathan joroban Hariboy district bon nagi pai ba nonglet nongwan bat kumjuru ki dukan kila shakta na ka jingshlei ba chata bru hako kte ka bane hakate ke jaka kate ke jingther ulak ba ka balawan ra ru ya ka jingshlei ka bajur ba hakate ke jaka bat bon na ki nonglet nongwan kila sakut namar ka jinghe jangko ka balawan ra ru ya ka jingdheng kali khamtam ki kali ren tangki kali he ki bala banya namar ka jingkhlan jongko laban penken mau baga jing shlei hakate ke jaka kam nei shu kasen ka benengkong pat ki paj ba ki ma jing na kapo shakapor nadu ki nong le nongwan ki nong shong dukan bat ki paj ba kim yo shu ban ya leng ba kate ke surok namar jong ka jing shlei ka jing don jong ki jaka jingo kai ki bi itnat hawes khasi hills kala long ka jing khu ka bakraw ye ki nong shong shnong da ka jingwan jong ki nong jingo kai na ken leng ki jaka kamau phan lur ka de ka waini ka jaka jingo kai ka bi itnat bha ka bala khring ye ki nong shangkai suwari na kileng ka perthai la ban ong bawat hakini kisngi ba ka sun beneng kam da shai bha na mar ka jungju jongul o khandoru ki nong wan jingo kai ki bon ba hakini kisi tho deng ka laitri ujam mang unong tho kubor ulahir ban jurip ye ki jingshna ye ki linti ya ki jan na mau phan lur hadu clear jong ulom mau thar rashan lalap ba shilenter jong ka te ka jaka ye ki jan ka bajnga kum ba 8 kilometers aa kiladon laitli ki jaka shongkai ki balashna itnat bha Henryna kadau jong ka jingbam biang ki kherdop ban khang ki belang ki layo ban nung lai loi khamtam haka poslam kumta kamadan madia bat ki jaka shong ki dap tang de ki ej blang suda lalap ru baha kawaina ki te ki jaka shongkai ki don ki riu dusmon ki bamla bantim ki bela penyam yo wei ubseng bat wan bo hapo kawai na ki jaka shongkai halo ka jinglong jingman jong ka te ka jaka jingo kai layo bun ye kren bat uba boni leng do leng khoi ubade unong pet nong khmi ye ka te ka jaka ha ka baula ai khublei ye ka tourism department ka bla shimkhia man penyo ye ka lenti ye ka jan shadu clear jong ulo mau that raishan ublei boni pi mo por la wa ndu ya ha jing kli jong pi ka dei bat ka ni ka tu se ni ka dei ba jing jing pi na ka len jong na kum wei ni ki no pe na jo ye ka jaka try jaka jang ni na se won ong ba ki jing bit jing bien ki la don ni mbe bo em ni ka len sarkar ka trai sitom ka phai khmat chini la bun snem man ta ba ka ni snong ka la ki wa we de tourism ten rei ka jing bit jing bien ka long ba ni don kam pa nang pen bit pen shu we de suro
kampung he si man penitana pede jika songka jika ya ka jika terus ni kibun ba kibawan kampam ni kipolium kali jika songka pede ba kini kilun kampam pede jika songka kadang don mentang di tang nega trekking park ke baka government nakali terus tim department kalau ai sekan nega jika jumi kalau kala entah nang sudah presiden tam ye shua itu shua lockdown itu tenado mo perlu trekking part ke baki tourist bila banyak nama perlu rumah terusan toh tikidon sia kita kini ki yeng songkai halan ki halanter jangan nega footpath ke baka ka tourism department ke sana tenre ngir i kum manga kum trais nong i ba kane ka ki yeng songkai ki japo sia kita ki japo nre ngam keno ya no ngam keno ya ka sokar ta le ka i kum ni nre ngamu ya ka government ya ka sokar tourism department kapakala ai ya ka nek lenti kapala song dor ki klub ni sila nrei ban japo ke jing japo bar ke jing jaklia kini ki jakala se ngano kono ya sokar kono ini kala dei ka kamram ka jongi ki nong sno iwe pi we nga werlan ba kum ka sokar la pami ne swaj bharat bangile ko se kum ka jing ki bro kini mo ki scheme kala ai knang ban snai wa ki pan khanaru ndei shi ban le pathar ban sna ban thung ding ban pritana di chno ma fer tenre ka kamram ko jongi kum ki nong sum chno kare ga ba matam bangi de ban petlem baro lada ki de ki ba ya lenti lagi de ki nong sum chno jo ne ka lenter jo ne ka ke lenti mo balai ne semua terusan kemudian ka de kamram jongi lagi de ki nong ya lenti lagi de ki nong sum chno marjan ada ki de hadu ki kimi ki pa ke ban hikai ko na se ila ban de ki khna kelung lu ilek kagi penjabong tu lese hatu ki nong ri jingri abangi i nomor pon staki et masih ke blang lese kan ka ying kan sekolah long no tangga jika seblang ne jengri ngen ri slap ki masih blang ka penong jabo tu turis kum no unshong tu tinggi de ban ba klik ri jongi ki pat ba nong song ne tan jong kini atli nong lese kamo phundu ba kala bisa bangi de ban te la kam kan de kamo plus tu lang da ban nyetre lang ban pen khoi nadangila ne ban hikai lang wat iki ba khamre na bat kitu ki masih ki blang kim dei ban chuli rung tu se long tu ki marat ba khan try ndrei ki masih ki blang dan lagi jong ki try ni fikir ba kim dei punya bo yakini ki jika jong kai ma kade kala we kade ka spa na ka jongi ki nuk shu Jekum tungi la poisha ka bukut jong tup kubor sa si sen pan kuble shibon ya fi baro tan hadu begne shembiang kuble shibon